Good morning. Ngasi se le apu numit ko le apu numit ki card ki message pe tang yeminar se le apu numit ko number se ahamba da ko number se 69 le aduga kala da na angang ba gumba kai gumba da sina bi be ko aduga amana chak thum da sum ke no ma ha point ko angang ba machu gi pot cha ba ya ba khamen sin bani khang de beetroot ni khang de adumai tor ga happy be ko adu ham da ko gi card ki message yeng se ko card hum ko tang lo tho ga nuti gi yeng ba dumai na ko 3 cards ki message yeng se card number 1 consider card number 2 consider card number 3 consider ko am khala se ko adu gi matung da timing afaba so hape de ngase ko ngasi gi oina timing afaba kai kai lege habado adu masu ing minarase ko card number 1 se lere card number 2 se lere atuga card number 3 se lere ko ahamba ani suba ahum suba ko ahamba khan bangai yeng se ko ahamba khan bangai first card khan bangai gi oina se lese ko yam phajana haidi ko yaringai hai tar ko balance tawra tawbi ba thabai khang se hai tar ko thabai khang balance tawra tawba hai ba ya thadi kai no hai kan se da ko haidi emotions hai tar ko emotions kari kra su mazu yamna control tawba ma darkar roi ba ngasi gi oina haraga di ko emotions control taw yana yana amagi shu yana ba dum haide pot se chang ama da dum aina gumba tawbi ba haida sisina khoi gi number 1 khan ba ngai gi oina lere ko number 2 gi snamu leno aina khan ba aina ning ba aina pam ba pot gumba lere ga di adu do phang ba hai tar wish fulfillment on like ko manifestation ga tawra ga leiba khot poi tar ga di ko aina manifest taw gi ba pot to engoda phangjaba lakjaba gumba dum aina oina oiba do ko number 3 ko number 3 is na se lai sem lai na ko hadi financially kari kra khatang nuai taba khota ba dumai na gumba oina oi ko ngasi je paisa ge tensions ne khangde amani khangde haibham ga sum irei rei taba do isana su ko hadi haining ba ko ning ba se kya phau de ba mingoda gi mating lo ba se kya haina ganda ba mi gumba oina oi ba dum ai sai thanda ngam na nu hona ge thona jage da tau jage da ga na khalla ga dumai lai ba do yaraga di kai maina no hai kan se darka le raga di mingoda hang ba da kai ba kem ta leite ba si da hadi koina mingoda gi help lo ba khot pa su gumba se ko do sida le re koi gi card ki message na timing sina ayuki pung nipan ga minute form doi daina pung baro ga minute fu tare phang le ko dagi pung ani ga minute mapan daina ahum ga minute ahum makhai phang le ko aduga amung nung da waram ina taruk makhai dagi na pung nipan ga minute nipan phang le nung atheng baina mapan ga minute fu tare dagi na no ahing nung yai gi hai tare ko ahing nung yai gi pung ani ga minute form doi phang le ko sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu se le khoi gi daily card message se ma'am thank you